Mukothima kaunti-ini ya Tharaka Nithi muciĩ-inĩ ũyũ gũkirĩte kĩeha gĩa kũũra kwa ũmwe wa mwana wao wa mwanake ũgwĩtwo Samuel Gĩchũbire kwa ihinda rĩa mĩaka ĩtanyihĩire 40. Ndugu yangu alipotea 1980 na tangu wakati huo hajapatikana. Tunamtafuta kila mahali hapatikani. Wakati alienda alikuwa ananipimia nguo ya nasari, alinianza kirasi ya nasari. Nilikuwa ninaanzia, nampenda sana hata namhitaji sana. Kwa hivyo tunamhitaji nyumbani. Marauga mĩaka ĩno yothe matirĩ makua ngoro na no mamwethaga, makiuga ti rĩmwe kana merĩ manaigua nĩonwo kũndũ magateng'era nakuo no matigana kũmuona. Tukaambiwa ako Murang'a hiyo miaka hiyo yote. Sasa tumemtafuta tukaambiwa iko Nairobi, ameonekana na mke na ako na bibi watatu. Sasa sijui sisi tumetaka kumuona. Ilikuwa tunaambiwa anakaa huko Makongeni ya Thika, tukaenda na brother yangu anaulizia tunamkosa. Ako Ukambani, tukaambiwa ako na bibi, ako na watoto na hapatikani. Sasa tunaomba ikiwa anaweza patikana tunamkaribisha nyumbani. Kwaga wa Samuel nĩ ũndũ wĩkĩrĩte nyina wao kĩeha ngoro na o ũrĩa mĩaka yake ĩrathiĩ, noguo arahinyĩrĩrio nĩ ũhoro ũyũ akiuma na mahoya na kũria na alikorwo mũthenya ũmwe amuma na njĩra. Mama ametaka kuja nyumbani, hata Kireithe, hata Sara, hata Ratanya iko na familia yake. Sasa tumetaka tukuone, alafu tupate na nafuu. Mama anasema wakati huu amekuwa mzee sana na anataka arudi nyumbani. Ile kitu anamwekea ile samba yake anataka akuja akae naye na hata kujenga ajenge, akuja amuone nao wanjukuu wake akuja nao awaone. Analia kila wakati, hata makanisani anaenda kuwatafuta maombi. Kwa hivyo tunakuombea mahali huko Mungu akuguse, ukuya nyumbani, tunakupenda sisi sote. Ihoya rĩa family no ya Kairũ kũrĩ Samuel Gĩchũbire ona kana mũndũ o wothe ũngĩkorwo wamuonete nĩ aranĩrie nao nĩguo acoke na mũciĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.